mondorare ga iga mwacha kwa no ganta gukora chingaki oyo nande tari buye bintombiraje tabasa gucara basa gusari umukutano mbaye ngaba batabanga kwane biro bine na homukari burari nachanya ari kuimoka tete none kero kuyo tari kuimoka nakyo ngomo eke bona bana ko ikenga kegale mokonyango iwa ma rora Kaki mwale wanchai karaseli wao kura chingaki. Batebero nanto chaka kukwona yura yane kerana ko iri kondo. Okwa nye bintu biko tungetia ya buet. Okay. Ero narina kunduiri ngako ngokoeta kaba bara. Itangani abantu baito muri meyi gaiga. Korango iga singinju yo monene Nyasaye. Igonga tuwakwanani. Asa Marieta Musaja askofu mkuu senior doctor Professor Silvanus Mamioro kihuri kimusaja babakere. Kikero. Ono asinginju yuma kweli abeira mungina baba neruririza bigirejo na inubu na mora bategere iribuya sana asinginjo yayo umugaga Mamioro narure ngora natebire tiganya zaba sisini umunginero korire gazi yayo rarire ababono bategarire na buturegeti mambina te byumunyakero getogi nemanyete gugwane gezongo iriere nzari na yero resi nerombi rejaja kuri baba pore sana sogo siria na bantu bamino ne kamirie ngima njeno muntu nsomete na inde karango gende megudano buneye gode binda bantu somi abana ankyo na bubago jakoba irisorie kenyoro na boyinka nona somete kere ligale sai shukuru na sikoete buya sana muisi Nyasaye nkagende shukuru ya bana banyaruka nga kongonda na bwate ipurasi baba kere bima ihore ndabantu somi abana nalimambia ensiye iteko genda buju kwani hapa jereti yetu nare kubatebya bamura mutuligireti buya mbono twakorire myakene gakitiuni 94.1 inka yumugusi na intumoto imokereri iguru egekogera nireti yomugusi inka Thank you very much. Thank you very much.